мен жок дары зен. Ушундай жаныңарды жегенди койгулачы. Мен айланайын, акчаңды алдым эле. Мен ушуну Кудайдын алдында мен чыгайын да кутулайын деп. Эгер бере албасаңар, жасай албасаңар, анда ачык айтыш керек. Эмне бул бакчыларды үмүттөндүрбөй, болбойт. Анан элибизди чуу чыгаргандан кийин анан кайра барып гезитке берип коюп атасыңар. Демек силердин гезитке берген объявленияңар менен бирөө жооп бериш керек да азыр. Ошол жерди туура эмес өлчөп, тиги аукционго деп чыгарып салган киши жооп бериш керек азыр. Жер адисиби, айыл өкмөтү ким ал? Анан силер өзүнчө эле мындай жабык кылып эле дос тууганды киргизип аукцион кыла коюп анан сатып коюп атпайсыңар, ээси билбей калып атпайбы? Уруксат берсеңиз. Сондай кылып туруп аукциондун баардыгын WhatsApp группаларга бериш керек. Мына ушул жер сатылат, мына жер. Аукционго коюлат, ижарага берилген жатат. Ала тургандар болсо жарандар айыл өкмөткө кайрылгыла. Азыр барсак ушул чечимиңиз чыкпайт. Мына азыр баарыбыз барабыз айыл өкмөтүбүзгө. Ушул чечим чыкпайт сизден оригинал. Жок, ким эсептеди? Мен мага түшүндүрүп бериңизчи. Мына могу жерде силер жазып атасыңар. Биздин аукцион өткөрө турган жерибиз туура эмес, эсептелип калгандыгына байланыштуу деп атасыңар. Ким берди ошол объявленияны кайра газетага? Ошол себептен токтотулду деп атасыңар, туурабы? Бирок силер токтоткон жоксуңар да. Жазбайсыңарбы элдин талабы менен ушундай болду. Эл көтөрүлүп чыкты. Кана кайерде турат? Элдин талабы деген сөз таап бергилечи муну турганда. Жок, аны студиясында мына жаңы менен тартып алып жүрөт. Таап бергилечи мына мунудан көрсөтүп бергилечи элдин талабы менен токтоду дегенди. Мына туура эмес эсептелди деп атасыңар. Мынакей Араван районунун Султанов көчөсүндөгү муниципалдык менчикте турган жер участоктарын 2022 жылдын 10 январда аукцион аркылуу сатууга жарыя берилген. Бирок айыл өкмөтү жарыя берүүдөгү аукционго берилген жердин өлчөмүн эсептөөдө каталыкка жол берген. Ким жол берди каталыкка? Жер адиспи? Ким? Жок. Айыл өкмөт элде талабын аткарыш максатында. Жок, эми кана анда элдин талабы деп жазбайсыздар. Значит, мына жерди ката кылып эсептеп аукционго койгон киши ким? Айыл өкмөтпү же айылдык тиги айыл өкмөттүн жер адисиби? Значит, бирөө бул жерде жазасын тартыш керек да. Туура эмес өлчөп, айыл өкмөттү заблужденияга киргизип атабы? Кимди алдап жерди саткан жатат? Ким күнөөлүү мына? Не себеп болду 54 соту жерди сатканыңыздарга? Не себеп болду? Эмне себептен 54 сотуну сатышка муктаж болдуңар? Эмне айлык жокпу? Же эмне болду? Төлөнбөй калдыбы? Не себептен? Жер эле болсо сата бересиздер. Жер эле болсо сата бересиздер. Айыл өкмөттүн кылар кызматы бул эмне? Жер сатышпы? Не элек? Канча көйгөй турат айыл өкмөттү жасай турат? Көмүр база кылып өскөргөн жер да. Ичиндеги баягы база турган жер. Сиз айттыңыз го, бу жерде аренда береби, бербейби депчи. Атурабы? Ошо жер да. Жок, эми ошол жерди ушинтип сатыш керекпи сөз жок. Эми биз дагы ушу балдар нымалар, значит, инвестиция алып келсин, мындай абалда турасың, мамлекетimiz өнүксүн дегенде максатта эле. Кана кайсы инвестиция? Мага көрсөтүңүзчү. Сизге кайрылган айыл өкмөт катары сизге кайрылган инвестицияны көрсөтүңүзчү. Бир инвестор келди мага. Ушундай долбоор алып келди. Айыл өкмөттү өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Мынча салык төлөйт экен, мынча жумушчу орун түзөт экен, элге иштейт деген. Мага көрсөтүңүзчү. Мен ушун үчүн анан ушул жерди сатыкка койдум деп. Кана. Балдар бар. Кана. Биз өкөлдө Тожат Кабыш менен дагы беребиз да. Сүйлөштүк, ошо балдар ошо ныманы кампаны бир бөлмөсүнө. Анда ачык эле айтпайсыңар, ошо балдарга сатабыз деп. Эмне? Жок, мыйзамда только через акцион да. Жок, ошо через аукцион кылып мыйзамдаштырып сатып атпайсыңарбы? Анан эмне элдин башын ортуп атсыңар анан? Элге айтпайсыңарбы ачык эле анда? Жаштар, элдер, мына ушул балдар келип ушу жерге инвестиция салабыз деп атат. Эгер салдырып алсак, айыл өкмөткө ушундай пайда экен. Ушундан айыл өкмөтүбүз жылына мынча акча табат экен. Мына мен ошону силердин алдыңарга салып туруп ушул жерди саталык деп. Эгер айыл өкмөткө пайдасы болсо элдер жок дебейт да, туурабы? Ошондой деп айттык. Качан? Кана протокол бериңизчи мага элди жыйын. Биринчиде сатылып атат. 1 минут. Ben Turgazevич, бул маселе боюнча бизге ошол октябрь айылынын тургундарынын атынан кат түштү. Анан сразу бир реакция кылып биз бул жакты чакырдык, ошол жерде разбор кылдык. Бул илгери колхоздун менчиги. Анан 4 мындай айтканда айыл чарба кооперативи болуп, ошол мезгилде түзүлүп, 4төнү бөлүнүп кеткен экен. Анан булар менен биз тактап айттык. Эми мүлк действительно кооперативдер керек. Бирок жер мыйзам боюнча сатып алыш керек. Бирок приоритет ошол эмеге бериш керек, ошол ээлеринечи.
Анан кийин биз буякты чакырып акимге чогуу киргенде аким айтты, мына жаңы жылдан кийин комиссия түзгүлө деди. Бардык мыйзамдуулугун бир жыл карап чыккыла. Ошол жер эгер түздөн-түз например Ак Тилекке, берки Достук, кайсы эме тиешелүү болсо, ошолорго мыйзамдаштырып берели деп ошондой сунуш киргизди. Андан тышкары действительно баягы 1-2 швейный фабрика курам деген балдар бар экен. Алардан келди. Алар имаратты сатып алган экен элдин менчигине. Бирок алдыдагы жерлер до конца мындай ачык болуп отур да. Ошону мыйзамдаштырганга чейин буякты биз айтып токтотуп турасыздар деп. Ошонун булар токтотушту баягычы. Эми насип себептен мына жаңы жылдан кийин 10-нан кийин баштап ошол жерге биз комиссия түзүп, баардык мыйзам чегинде булардын представительдерин катыштырабыз. Ким Бакирби? Биз Бакирдин өзүнө айттык, сен келип катыш элдин атынан. Анан ар бир баягы бөлүнгөн колхоздан ким келет? Кошулуп ошол жерде баардык мыйзамдаштырып карайлы деп ошо чечимге келдик да. Насипса, эртең 10-нан баштап комиссия түзүп район деңгээлде тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар катышат. Кадастр, архитектура бар, бүт бардыгын ошол баягы ген план боюнчабы же кайсыл кооперативге үлүш жер тиешеси болсо, ошолго беришибиз керек. Ошол туура болот мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде боло турган нерсеси. Анан ошонун бардыгын ар бир нерсени жасаардан мурда мыйзамдаштырыш керек да биринчи. Силерде мындай түшүнүк болот да, айыл өкмөт айылдык кеңештин чечими менен эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын уруп ойногон жоксуздар да. Вот мыйзамдар биякта эле калып атат. Айыл өкмөттүн чечими эле мыйзамда силерге айыл өкмөттү айылдык кеңештин чечимин чыгарып коет экенсиңер. Жер мындай болуп өзгөртүүсүн деп эле категориясын деле өзгөртүп кое берет экенсиңер. Жердин функциясын деле өзгөртүп кое берет экенсиңер. Анан ошонун негизинде эле буйрук чыгарып атасыңар айыл өкмөттөр. Мына аукцион өтсүн, башка өтсүн, тиги болсун, мыйзам бар да. Айыл өкмөт биринчи өзүнүн функционалдык милдетин билиш керек. Айыл өкмөттүн милдети кайсыл, жоопкерчилиги каерден бүтөт, чек арасы. Мына ушул жерден биягына мен жооп бере албайм, биякта мыйзам иштейт. Меники ушул жерге чейин деген нерсени биринчи билиш керек. Анан мындай аракеттер жүрүш керек азыр. Ошондон анан эл чырылдап чыкпайт, келбейт адамдар момунт. Мына жерди сатып атат, башка кылып атат. Бул жерде ачык эле жер сатып атпайсыңар. Чарчыга бөлүп сатып атасыңар. Анан эл ызычуу чыгаргандан кийин анан кайра барып гезитке мынтип берип коюп атасыңар. Демек силердин гезитке берген объявленияңар менен бирөө жооп бериш керек да азыр. Ошол жерди туура эмес өлчөп, тиги аукционго деп чыгарып салган киши жооп бериш керек да азыр. Мунун негизинде өзүңөр эле айтып атпайсыңар. Биз туура эмес кылып коюптурбуз, моюнга алып атабыз деп атпайсыздар. Жок, мүмкүнбү? Сиз бул жер боюнча баардыгы такталган. Ген план түзүлүп, бирок бизде эң негизги маселе Ак Тилек кооперативинин курулуштары боюнча токтотуп атабыз. Себеби азыр буларды жери аукционго коюлуп кетип бери Бирлик Кашкар кооператив талап кылып атат бизден. Бизди баары жерди өткөрө бер бизге деп. Бирлик Кашкар кооператив бар да башка кооператив. Биз жок, өткөрбөйсүзгө укугубуз жок. Мен түшүнүп атам, мен ал жагын айткан жокмун. Мен мына жерде айтып атам. Силер ага жете элексиңер. Муну объявленияны ким берди гезитке? Комиссиянын негизинде. Кийин кайра экинчисин ким берди актан? Комиссиянын негизинде Ким, кайсы комиссия? Не кол болгон? Значит, сиз жооп бересиз. Біз Туура эмес эсептелди деген нерсеге сиз жооп бересиз. мен 2 күн 3 күн алдын биякта алган киргенбиз райыстанга. Кирсем биз ошо Ак Тилек корпоративдин жерин бер деди. Сен жериң жок деп айтты ошо жерде. Документ бар. Топтолгон. Силер өзүңөрдүн баягы Ак Тилек кооперативдин өзүңөрдүн үлүшүңөр турат да ал жерде, туурабы? Бар. Ак Тилек кооператив. Жериң жок деп айтты да. Жериң жок. Мындай болгондо мен баягы булардын протоколун эртең комиссия териштирет. Ошол 4 кооператив баягы Ак Тилек, Достук деп 4 кооператив колхоз бөлүнгөн 4 Кечирип коюңуздар. Көп сурап атат ошентип. Мен деле өзүм деле кооперативдин мыйзамдарын кээ бирде окуп калам да конституциядан. Бул жерде мындай болуп атат да. Бирликтин жери бар, Навруздун жери бар, Набаха Пактаралдын жери бар. Ак Тилектин эгин-тегин жерлери деле жок. 2003-жылы реестр жүргөндө биз бесхоздун жерлерди учетко алгыла дегенде булар кооперативди кошуп туруп дагы алып киргизип ала бергенде. А мисалы үчүн мына шапка меники болбогондон кийин мен буну чекеге кылып, мына шапка бош эч ким эмес экен, буну мен учетко алам деп алышты ордуна общий эле киргизип сала берген. Спор юридический ошол жерден кетип атат. Негизи кооперативдин мисалы ошо 22-парцездин мураскорлору ошо 4 кооперативдин ээлери болуп атпайбы? Пайчы доля турабы? Эми азыр биздин өзүбүздүн деле жерди кайра эле өзүбүзгө эле сатып атат да, мындайча айтып алган карагандачы. Ал туура эмес болсо керек деп ойлойм да. Анан
Мисалы, айылыбызда шипаң бар, азыр деле турат, магазин турат. Ошол эле протоколдорду ошо айылдын магазини, шипаңы, садиги деп туруп, элдин баласына калсын деп эч кандай выкуп-сукуптур эле ошо ак тилектин немесинде калып калган. Азыр деле элдин тагдырын эл чечет, чогулуш менен протоколдоштуп чечилет. А мунасында ошо ассоциация түзүлгөндөн кийин процентке пайыздык өлчөмгө бөлүнгөндөн кийин 13,2 деп атпай, ошону азыр айтып атат, Коздорду 54 деле сотик деп атат да. Бул убакка чейин азыркы бизден ошо өздөштүргөн основатель ак тилектин дагы Султан ака дагы эмнеден гана чочуп жеп койгонбу дейсиң дагы катта кишиге эми аксакал болуп калган да. Биз аталар өтүп кеттир. Болсо сурайт элек, мунаны чечип бергиле мына жаштарыбызга. Бирок азыр балдары бар да, закон ошо кооперативде иштеген айлыгына чейин эсептелген списоктор менен бар да. Документ өзү жок болуп туруп, силер документиңер жок дегени менен адам бар да, живой адамдар жашап атпайбызбы? Анан Нажигендин бул жагы бирлик, бул жагы неме дейт да, ак тилектин жери каякта экен десе, ак тилек жетип козуга окшотуп эле адыргап чыгып бөлүп койгон да. Ортодо бир кооператив жок. Мен айтмакчымын, эгерде биз ошо жерлерибизди таап берсе, мен мисалы үчүн Альфанын ветеранымын. Мугалиммин, мына 14 жылдан мугалим болуп иштейм. 4 жыл Альфада иштесем, мага окшогон балдар, жигиттер бар. Баткенде жүрүшөт. Бирөөнө тең чек берилген эмес. Бирөөнө теңчи, бир, кой, сен мекенди коргоп атасың. Мага 50 сотикке ферма кылып алчы, мына бак кылып алчы, сен заслугаң бар дебейт. Эртең эл бербейт балдар. Мен 2 балам бар, мен жөнөтпөйм согушка. Мына завод, фабрикасы барлар, мына жерлерди 38 гектардан сулуу жерди эле ферма кылгандар, завод саган, ресторан сагандар, балдары 15 жыл ошо жерде служба кылыш керек. Биз 5 сот үйүрүшүдөн балдарыбыз өлүп кетиш керек. Шундай приоритеттерди айыл өкмөт бюджетинен караса болот. Карабайт да. Жок, муну мен түшүндүрө берем. Эми мен айтканым ошо кооператив биздин элдин өзүбүздүн жерди берсе, тала жерлерди, үлүштөрүбүздү берсе, мыйзам чегинде, мыйзамдын рамкасында, ошо мыйзамсыз киргизип алса, сот аркылуу кандайдыр бир чечим менен кайра кооперативдин чыгарып коюш керек да. Анан эл ошо балдарга, ошо окшогон балдарга жерин бөлүп берет, жаштарга бирдеке куруп берет эле. Бизде эле Россияда ошончо бала турат, инвестиция кылып, спорт поле кыла албайбыз. Балдар айтып атат, акчаны өзү салабыз, бизге айыл өкмөттүн кереги жок деп атат. Мектепти да билесизби? Журналисттер тартып келип тартканда мектебибиз аварийный состояние турат. Чуркап келишти бардыгы. Тартып турбайбыз деп. Булардын эмне бирдемкеси ачылып калат окшойт. Келди өздөрү чуркап. Келгенсиз туурабы? Раис. Бардыгыбызга былтыры 2-3 жыл болуп калды. Журналисттер барган, тартпагыла. Ошону тактап деме кылып берсеңиз. Улан дедиңби? Мирлан, мындай да, мамлекеттик менчикте турган бүт мелер мыйзам чегинде болгон. Ошо 94-жылдары бардыгычы. Потребсоюзга колхоздордун бүт коллективдик собственность колхоз работниктер өздөрү чечкен да. Ошо мезгилде бөлүнгөн. Азыр 13-25 деген доля единственный табачный комплекс менен эмеде кетти. Колхоздордо и маданият үй деп жазыпсыңар, и контор төртөөдө турат да. Ферма жазылып турат. Калган немеңиздер бүт бардыгы ордо турат. Ошо мурда бөлүп алган колхоздорчу. Азыр биздин максат эртең онда комиссия түзгөндө Данияр Торгазович, биз андай деп атабыз, ошо первый начальник көтөрүп, кимге эмнелер тийген, мыйзам чегин тийген ошону бир жер карап берели, и плюс ушул 4 объект боюнча чечип беребиз деп атабыз да. Менин акимде тапшырса, кимге тийсе ошону берели депчи. Анда сиздер айткандай баягы жер маселеси албай калган болбош керек. Себеби 93-жыл 1-январга чейин, 94 1-январга чейин төрөлгөн бардык балдарга жер берилген. Анан мыйзам чегинде кээ бир албай калгандар болсо, субъективдүү причина берилет. Жок, үлүштөн башка эмес. Сиз первый замсызбы? Биз сизге келген жокпуз. Биз буяка келдик. Сиз бизди кабылып алышыңыз керек. Мен өзү жооп берсин. Өзү жооп берсин. Балдар, мындай да. Действительно, ошол колхоздан бөлүнгөн, кооперативден бөлүнгөн, ак тилекке тийген бир бала бакчаны биз мисалы бала бакча кылып мына 8 жыл болду иштеп атат. Ошол жерге, значит, бир таластаны бар эле.
investitsiya olib kelib, o'sha yerda dag'i sotganimiz yo'q. Men aylik hukumat boshchisi bo'lib kelgandan beri bizi partiya atendagi partiyasi kolxozunda 20 talastani bor edi. Baldar yaxshi biladi. 20 balastanni 4 tane hozir biz bala bog'chaga aylantirdik. Dana to'lov. 4 bir talastanni boshlang'ich maktabga aylantirdik. Endi xudo bersa shu oktyabr uchastkasidagi Talastan bor. Talastan emas, Balastan ne? Talastan. Şipan deb qo'yamiz-da. Şipanimiz bor, şipanimiz. Uni dag'i xudo bersa biz investitsiya tortib, mana arablar bilan suylashib o'tamiz. Biz mana deputat bo'lib shaylanib ketdi. Biz Nurbayev Jaloliddin Fazil demiş. Xudo bersa o'sha arablar bilan biz suylashganmiz, nima qilib Jaloliddin. O'sha yerga biz bola bog'cha quraylik degan. Xudo bersa Bala baqchamiz jönündө söz çok. Sen açkanalı şipanlarga bala baqchalara tüzdөн tüz ayыл өкмөт катары силердин милдетиңер. Ошол ишти силер жазайсыңар. Ошон үчүн жоопкерчиликти алып келдиңер. Кеп мына бул маселе боюнча. Как раз комиссия түзүлөт. Комиссияда бүт жанагы кеткен госрегистр, кадастр, баягы кеткен объектилердин бүт бардыгын документин тактап булардын. Канча алты объектпи, ошонун ичинен канчосу мыйзамсыз, канчосу мыйзамдуу түрдө кеткен. Аныктайсыздар. Бир. Экинчиси, ошол комиссияга чейин мунул эмени ким жарыялады? Аукционду. Кайсы буйруктун негизинде гезитке ким жарыя берди? Түшүнүк катын полностью аласыздар. Экинчи маселеси мунул гезитке кайра берген аукциондун эмесин жана жокко чыгарылды, башка дегенде ким жарыя берди? Моуну. Ким отмена кылды? Ушул боюнча түшүнүк аласыздар. Комиссиянын алдында. Бул маселе боюнча анан аукциондун деңгээлинде аукциондуги комиссиянын жыйынтыгына өкүлдөрдөн 3 адамды кошосуздар. Жанына. Комиссияга кошуп, комиссиянын ичинде бүт болсун, ар бир айырда жашыра турган эчтеке жок. Кайсы жери мыйзамдуу, кайсы жери мыйзамсыз ачыкка чыгарып элге көрсөткүлө. Мына ушундай болгон, окуя ушундай. Бул жер мыйзамдуу, мына жер мыйзамсыз. Демек ошонун чече турган маселесин калганын ушундай кылып туруп, элдин кызыкчылыгына коюп туруп, анан чечим кабыл алыңыздар. Комиссияны. Бул боюнча бүттү маселе. Экинчи маселе. 2 kvadrat do'koni bor, sartaroshxona borda. Shuni o'tgan yili auksionga qo'yishgan ekan. U negizi o'zi u yer bunday yerda haligi soydi bo'yini auksionga qo'yib yuborgan. Men gazetaga shunday chiqarganki, xatoligim Ibn Sino ko'chasidagi 12 kvadratli yer tilkasi arendaga beriladi deb yozib qo'yganda, bu yerdachi. Biz telefon qilib so'rasak, qayerda desa aytmayapti. Men qanday shu do'konim o'rnini men ololmaymanmi? O'zi 3 bolam bor. Bir 5-600 so'm pul topib maktabda yonida ishlayman-da men. Men anchadan beri ishlayman. Patentlar to'layman, so'zxonlar to'layman. Men hayron bo'lgan joyim qanday mendan so'roqsiz misol men ashit ishlab turibman-da. Qanday birovga beraveradi? O'zi negizi soydi bo'yi. Auksionga qo'yibdi. Qo'yibdi. Lekin men bilmayapman. Orientirdi. 3 so'm yer. Yo'q, 12 kvadrat metr. 3-2. Men hayron bo'lgan joyim haligi qanday bu meni familiyam, otim hamma yo'q bormi? Yana orientir. Auksion pol закрытый o'tdi. Qancha qo'yingizlar bu yerga? Бұл жер бойынша бізде 3-4 жаран жазып, o'sha Saydıboydagi жер to'g'risida ketyapti. Bunun içi de biz bu yerde birinchidan taqtadik, arxitektura mizan bo'yicha chiyib, zaключениyani berdi, Mamqattovdan zaключение olib, bu yerda yer komissiyasi bor. Komissiyaga ko'rib, mizan bo'yicha bardag'i через aksion beriladigan. Komissiya jiyintig'i bilan aksionda vaqtli foydalanuvga 5 yillik muhlat bilan rayondagi gazetaga jariya berildi. To'g'ri. O'sha jaranlarning arzig'ini 3-4 jaranning arzig'ini sizlarga bergan. Yo'q, jaranda yo'q ekan. Arz yo'q-da, men sizga hozir kabinetingizga cho'g'ib boraman, mashinamda yo'q-da arz. Shunday janingizni jeganda qo'yg'ulachi. Sizlar agar 3-4 odam bo'lsa, nega bu kishini chaqirib qo'ymaysiz? Kechirib qo'yasiz, yani to'g'risi. Anda nega bu kishini chaqirib qo'ymaysiz? Buna bu yesida turadi. Orientir berilmagan. Naprotiv bu kishi yesi ekan. Men tang'alamda sizlarga buna bu kishi patent to'layotsa, ijara haqini to'layotsa, sotsiyoni to'layotsa, nega buni aytmaysan? Kel auksionga qatnash. Yo'q, aytsa so'z ko'p. Bu kishini yaxshi taniyman men.
Ben sizge Yok, bir yamanlığı yeri gerek yok. Sözde doğru düşündürüp aytish kerak. Siz bu tomonda ishlatganda beriga buzilib ketdi hozir to'sma turgan joyda. O'shandan beri sizga aytaman, Aqto'nga qo'ysa qattish, uka, qattish, sen bunga tirikchilik Argentin berilmagan menga. Jon aka, men sizdan so'rasam, aka, buni aytmagansiz telefonda, aka, men Raisda ayblanman bu yerda. Endi siz ayblayman. Sabab siz menga bemaza telefon qildim. Telefoningizni yozib, telefoningizni ko'tarmadingiz, aka. Mana da manki kelganda bunday qilib oladi. Kim aldı o'sha yerda aytib qo'ysangiz? O'shani ham aytib Kim aldı? Kim aldı? Deputat. Qanot Auksiondan sotildi. ijaraga berildi. Hozir men qayerga boraman? Hayron bo'lyapman. Yana Deputat. Sizlerin aylık kengeşinin deputat. Bravo. Şu deputatlarınlarga ne uşulardan korup öyle yer veriyor resimler men düşündüm. İyisi turat. İyisin gelip öyle çakırıp gelip mınake yer. Sen bunu жерге ушундай аукцион жарыялаган жатабыз. Дагы 3 кишиден арыз түштү. Sen дагы катыш ушул жерге. Мына кимиңердик аукционду утуп чыкса шартыңар, ошоңор аласыңар десеңер, аукционду ачык ошол депутатыңар чында утуп алса, бул киши дагы жаны тынч да. Мен мына Кудай алдында катыштым, ута албай калдым. Бунун шарты жакшы экен, утуп кетти дейт. Кудай алдында сиздердин дагы жүрөгүңүздөр ак. Мунуку дагы тынч, алган депутаттардыкы дагы тынч турабы? Анан силер өзүнчө эле мындай жабык кылып эле дос тууганды киргип эле аукцион кыла коюп анан сатып коюп атпайсыңар, ээси билбей калып атпайбы? Төлөп жүрүп. Ana şu boyunca bir soru versem Nurdin'im. Oşal gazetege çıkan jaryanı aksiyon bo'layotgan yerde siz aksiyon bugün geçen uqdingizmi uqmadingizmi? Men yo'qdan ko'rib turib bordim da tanishib. Aksiyon bugün geçen uqdingizmi uqmadingizmi? Yo'q, uqqanim yo'q. Uqqan. Qarang, menda bo'ldi. Bol boshqa so'z bu. Arender yo'q. Men telefon qilsam, telefon olmay qo'yapti. Arender yo'q. Arender bu yerda yerni nimasi berilish kerak yo'q. Любой жердеги аукцион, ар бир айыл өкмөт аукционго коюп аткан жерди бу жерде жашыруунун кереги жок. Достукка берип коюп эле, ана кокуй ошо достук менен аукцион кыла беребиз деген түшүнүп, бул туура эмес. Yerine dostluk emas, aylık hükümette kire verişige bunday qilib yozdirib qo'yganmiz. Ko'rmadim. Kechirasiz. Stroy. Men aytmoqdim, 3 oy bo'ldi kelganimman Rossiyadan. Kirdim, yer so'rabman. Arenda joy yerdan so'radim. Yo'q yer. Bermaydi. Auksion qo'yildi, yo'q ishteka ko'rmaysizmi? Eshikni oldi. Ishteka yo'q. Dashi haligi ne bo'lishi kerak? Işte bu jara bergani format aytadi. Ramka bo'lishi. Yo'q, даже ramka yo'q aljerda. Yo'q ishtekani даже topmaysiz, o'qiy olmaysiz. Мынакей айылдын группалары бар да, азыр биз электрондоштуруубуз деп атабыз, бардык документация. Мына президентибиз айтып атат, бүт бардыгы кагаздан кетишибиз керек. Эми ошону WhatsApp группа деген бар да, айылда. Башка нерселер керек болсо салып атпайсыңар, WhatsApp группага жазып койкуй ушундай кылалы. Ошондой кылып туруп аукциондун бардыгын WhatsApp группаларга бериш керек. Мына ушул жер сатылат, мына жер. Аукционго коюлат, ижарага берилген жатат. Ала тургандар болсо жарандар айыл өкмөткө кайрылгыла. Ошондой турса, сиз ошону алып чыгасыз. Мынакей туугандар, мен силердин WhatsApp группаңарга мына салгам. Мынакей деп. Коюп койсоңуз эч ким эч нерседе унчук албайт. Айыл өкмөттүн эшигинин алдында жазылып туруп, ошону көрбөдүм деп келген бала болсо, бул Кудай алдында жооп берет өзү. Ошону көрбөдүм деген үчүн. Жок үчүн айтып атат да мына. Мына ким айтып атат, ошол жерде турат, ачык көрүнүп атат. Мындай болуп атпайбы? Маселенин бардыгы силердин жашыруун жасап салганыңарда болуп атат да. Жашыруун кылганды токтотуш керек. Мына 30 жыл ичинде сатылып, ким кимге каалаганына сатып, ким кимге каалаганын оформить этип келиптир, жердин бүт бардыгы. Эми токтотуш керек бул. Бүгүн президенттин талабы ушундай. Жер сатканды жең ичинен токтоткула деп атат. Губернатордун дагы тапшырмасы ушундай. Ар бир айыл өкмөттү карап чыккыла, инвентаризация кылгыла. Жеке менчик жерлерге, ижарага берилип аткан жердин баары кимге кетип атат? Барсаң эле депутат, депутаттын иниси, айыл өкмөттүн такасы, зам айыл өкмөттүн эжеси. Бундай башка эл жок. Ошон үчүн ана элде чатак чыгып атпайбы? Айыл өкмөт деген киши калыс болуш керек. Жетекчи калыс болуш керек. Ошондон анан эл багыштагы эч нерседе унчукпайт. Карапайым эл бийликтен нан сураган жок да. Туурабы? Өзүн өзү багып атат.
Өздөрү мээнети менен жүрөт. Бири Россияда, бири Казакстанда, бири башка жакта жанын багып атат. Аяктан өлкөгө акча салып атат. Жок дегенде ушул адамдарга айыл өкмөттүн деңгээлинде бир шарт түзүп берип койбойсуңар. 5 соту жер болгон, мына сурагандары балдар не? 5 соту жер. А сиздер отуруп алып 54 сотуну коюп сатып атасыздар ар. Ошол жөнүндө биз сиз айттыңыз, ошол жерге мен айтып коеюн. Биз каракка будай эгенмен, карапайым элмин. 140 гектарды эгип жүргөн жерди быйыл арабтарга арендаға беріп салыптыр. Біз будай септен жерлер. Жоқ, биыл барсақ, сұрасақ, жер айыстар айтады, сізге жер жоқ, арабтарға беріп салыптыр 140 гектар. А біз о жерге 2 гектар, 3 гектар будай егіп, мал қойып, өзі бағып жүреді. Ол жерден беріп салыптыр. Биыл жоқ. 140 гектар бар. 140 гектарды бізге келді. Арабтарға берді. Не себеп? 140 гектарға арабтар не қыла башлады? Түшүндүрүңүзчү жериңиз. Biz Araplar karcılap investisiya alıp gelip, значит, darı çöp östürgenge, Araplarga yer kerek emas, o'zimizni elimiz. O yerda jumuşçu o'rin bo'lib qoladi. Biz al yerda joy yerdan u joyda bo'laveradi ekanda, u dori cho'pchi. O'sha sessiyaga qo'yib, значит, deputatlarning ma'qulligi bilan mana egemenlik bo'lganimizdan beri 30 yil bo'lgan bo'lsa, shu arablarga bergungacha al yerda bir sotigini arendaga olgan yo'qda. Mamlakatga bir tiyin tushgan yo'q, bir odam foydalangan yo'q. Al bo'sh turgan yerda biz nimaga berdik, значит, arendaga. Plus nima Aqbay aka. Bayağı nima paketdagi ham bor, so'z paketi. Qanchadan bu bilan kelishganda, o'sha arablar bilan kelishgan yerda gektariga 500 so'mdan ijara haqi. Joyatlar o'zi gektariga 120 so'm, 115 so'mda. Ular gektariga 500 so'mdan foydalanmagan yerlarga beramiz, gektariga. Andan sirtqari paket memorandum tuzib, ayol hukumatning ham so'zlari Azqamız bugün. Načar ailelerge 250 min qo'shimcha yilina. Bundan bereriz memorandum tuzdi. Ben hech narsa sizga o'tirib borib, yozdim, araq yozib 15 gektar bering, men ferma qilayin. Desem yer yo'qdi. Bor egever qolagan jeringizga. A bir egeyin desem bir ektim bo'ltirib. Biroq gektarga 400 bereriz. Arenda. 1 gektarına. Ana bir ege desek bir gün Araplarga berip sal. Yer yok. Hazır hem biz ege desek yer yok o yerde. Arenda özünüz yeriniz bermeyiz bu biz ayıl üstüde kança gektar bu da 300 gektar. Eline dar 300 gektar. 300 gektar. Eline olgan darı çöpe gittiler. Darı çöp dedi vatan. Yok kana. Şu proyektlerden sizlerge bergen proyekti kana. Biz uşunday jerge darı çöp bergen. Al bununday darı çöp bolot. Eger uşuncha alıp sen tölettiren uşu. Yerden şu jumuşçulardı alabız. Mınça jumuşçu güçü mesnilerden bolot. Oşolorun aylığa kısmınday bolot. Sotsialдык paketi mınça so'm degen proyekt kana ki. Dolbor kana Arapta. Memorandum var ekan bizde yok. Memorandumdu so'ragan jo'q. Men dolbordu so'ragan. Kelishimdi ko'rsating. Siz aytib o'tmaysiz. Men al çöptü bilmem qaysi çöpüge ketdi ekan. Ne çöp? Bizden arenda yer Darı çöp. Ha mümkün abi abiyime getdi. Qayerdan? Yok. Allah rahmet. Yok kana o'zimiz ele ketdi. Yok kana darı çöp bor, kana qaysi darı çöp? Darı çöpünü keçirip versen kıynağı Belge bizde salamatlığı saktığı boyunca şu ekilediğin darı çöpte ziyanı yok. Öyle narkotik, parkotik, kirlediğin zakluşineleri çıkıgendir, körgen. Onu da 140 gektar yer. 140 gektar boyunca. Emin caz oldu. Көтөрүмүш. 300 gektar жанагы комиссияда дагы азыр муну комиссияга дагы араптарга берилген 140 гектар жердин бүт чоо жайынын бардыгын киргизди. Кандай болгон, кантип берилди, эмне себептен, кайсыл араптар кандай эме болот, кайсы документ менен келген. Бүт чыгарымыздар канча сом болот экен. Соцпакет эчтекени билбегенден кийин ал жерди бербеш керек ал. Чет өлкөлүк жаранга жер берип атасыңар. Мына силердин бир эле мыйзам бузганыңарды айталы, азыр башкасын көрө элекпиз. Чет өлкөлүк жаран. Bir kırgız barıp Arap'tan bir sotu yer alıp görsünçü. Büt bardığın eseptep karap çıkat. Sen kimsin, kayaktan gelgen kırgızsın, emni kılgan jatasın dep büt bardığın.
Biz 140 gektar жерди берип коюп атабыз. Өзүбүз билбейбиz. Дары çöp. Эмне болгон дары çöp экен? Болбогон нерсе мунун баары. Мен өзүм үстүп алганмын. Өзүм барсам бербей коюм. Ушуну ошо текшериңиздер. Өзү биздин айыл үстүдө ушундай жер бар дагы. Кайракыл жер өзү 300 гектар будай. Ким? Багар жер. Ошо жерди берсе, ой. Айыл өкмөттүн эсебинде 300 гектар жери бар. Ошол жерге будай эгет өзү. Акалыкалар эгет. Оған біз бар. Канча 300 гектар? Жоқ. Ал жер, значит, bizde bayga aytgandek, Parses kolxozunu 4 kooperatifga bölüngen, 4 kooperatifga. Aqtilek, Birlik, Paxtaoral, No'ruz kooperativlarini. Birlik kooperativini Aqtilek kooperativiga Valdar atkan Sırt degan yer tegigan. Aqtilek kooperativ. Aqtilek kooperativini Birlik kooperativini Bagardan Sırt deb qo'yamiz. O'sha yer tegigan. Adırdan. O'sha yerda endi el borib bardigi ekan. Tura. Жоқ. Meni tug'anlar bilan sizning bir tug'anlar qancha jeringizdер? Meni bir so'ti jerim yo'q al yerda. Qo'ysangiz Endi bir so'ti jerim. Biroq meni tug'anlarim borib o'shaga el qatori bagar yerga buğday ekishadi. Qancha gektar yer? Bilmayman. İcaraga? Bag'im al yer. Atalgan yer o'zi. Yer ulushi bo'lib hozir. Birlik kooperativ ulushi. Aqtilek kooperativ tishuri 165 gektar qayra qaydov bor. Bu bize mamlakatga fondga qaramay ulush yerlar. Ulush. Oktyabr elining ham ulushi bor hozir. Birlik elining ham. Qayroqdan ulush edi bor. İcaraga egetip atpayım. Al yer. FPS yer emnenci. FPS ulush bu. Icaraga dedingiz. Oşonu ayıl başı жаңы шайларда ошо барсам неге бербесеңер ошо дандыны. Элге кабар бере турган ошо да. Бирлан командайда. Мындайда ака сиз мени туура түсінсеңиз, мен Сама сөздү Багер. Мен чоң атамдан калган жерде силер алигинде кылдыңар да аке. Мындай кылгыла постоянно келет, маалымат бербейсиңер. Бирдекени сурап, мисалы үчүн мен деле кызыгам. Бирок элдерди карап туруп ошончосуна коюшулар тие берсин, мен иштей берейинчи деп. Себеби жакында эле бердик арыз менен калды. Даныйны берип койгула деп шүкүрлөргө туурабы айттыңыз. Бүтө чечимиңизди же аткарбаса же болсо ФСБ деп жазып алгыла совершенно секретно деп. Билбей да мен мисалы үчүн кече эле октябрда октябрь айларында качан аукцион бердиңер. Шайлоо 30 сотиктү бир саттыңар, кече дагы бир саттыңар. Кимге саттыңар? Ошо эле төрага депутат, ошо эле Жуман, ояга сыртка чыксаң Жуман канат, жаман көрсө жаман көрсүн. Маарабака турат, бияктан чыксаң Маарабака ошо Жуман үчөө турат. Элдер же билбейм, улардын атасынан калган бу. Айыл өкмөт иштеген. Шайлоо 2 күн калганда саттым. Мага мисалы үчүн жер керек эмес. Мага керек болсо өзүм барам. Qancha участок satıldı? Биздин айылдын сыртынан эле, жанынан эле. Канча сотик болду жанагы жер? İki yer satıldı, doğru. İki magandacı Mırza Bahadır aldı. Doğrusuna çıkacak 10 sotik. İkincisi, 10 sotik. 10 sotik yani keçirip koyuyorum, 12 sotik. İkincisi, kanday yapayım, Combala. Combala. Başka yer hazırladı. 2 hektar yer, firmanın burada o. Munisipalinde oturup taktan vatar. Sinerge ilder, uzar, cadı vatar. Şu yerde belgide sat kalardı durup. Kayıtıp sattınızlar ошол жерлерди. Кантип бердиңер? Кайсы мыйзам негизинде, кайсы документ негизинде? Ошол жерлерди кантип саттыңар шайлоо? Bu al yerleri munisipalite menчикке alıp köp kitap жасатып turup, alıngandan keyin manfaatlı arxitekturadan kordonlusunu alıp satsa bolot mu çok koydu. Ошондон keyin независимый оценщик барып, bağlatıp turup, bağlagandan keyin земкомиссия көрөт, жер комиссиясы. Komisyon negizinde ne aksiyonu koydu? Kantip cengi aldı ошол киши кантип кайсынын негизинде жеңип алды? Эмне үчүн Жамболот жеңип алды? Экинчиси кимди атыңар? Бактияр. Экинчиси Бактияр. Кантип жеңип алды экөө?
Qayerda? Mana gapirayın. Javob bo'ldi. Qanchasi kirdi? Auksionga. Qancha kishi Auksionga qanchasi kirdi? Uchovi shunday. O'zlari Жазыңыз саны. Өкмөттүн айыл өкмөтү иштейт. Өкмөттүн ошол Екөөтүң айыл өкмөттү иштейт. Туурабы ошол адамдар? Жоқ иштебейт. иштейт, не иштебейт? Жумат иштебейт. Жамбулат водитель. Сиздер водитель бо? Мен азыр угатам Жамбыл атаган ага. Иштейт. Жамбыл водитель. Өңүр депутат. Айыл өкмөтү иштебейт. Депутат да. Жоқ деп. aksiyonga kim kirdi atını ayting o'zingiz. Siz bilasiz. Yo'q, odan keyingi aksiyonga. Siz bilasiz. Baqadirek algan jerge. Kim Baqadir bilan Amir. Baqadir. Tushunibdi. Hozir uchinchi masala. Misалы, men de algım keledi. O'sha жерде. Ha, to'g'ri. Shundan qattiq Bilsem alamı? Egemek alsın. 8-10 adam katışsaçı. Egemge satılgan 30 sotu жер. Kerim Paştalyan. Жоқ, ularga sotilgan жоқ. Yok Egemek hakkın boyu satıldı mı? Жоқ, arendada taqtab o'tadi jeri. Jer taqtab o'tadi. Ölmez. Ölmez. Vergi o'sha Ha, mamasida Satıldı mı? Al qancha satıldı? O'lmas, mamasida. Al qancha satıldı? O aksiyon. Бүт бардығын текшеріңіздер. Emegen чейин келсин. Ар бир эмеси боюнча, жер боюнча, госрегистрдан алган Болмаса канча жер? 30 soy. O bilet altanız. Мейлі документально көтөрөбүз баарын айтамыз. Bilet jeladi. Bular мындай как адамга окшоп жакшына элге билгизип сатканда булар саткан жер. Биздин бюджет уже. Азыр канча бюджет? 32 миллион. Канча бюджет? Ha? 37. Уже 100ге чыкты эле. Булар 1 миллиондук жер 100 миңге саткан. İtabi ошончо биз Теришат ошонго жетти да. Эң бай биздин бюджет өзү. Биздин айылдын бюджети. Ошо өспөй да уже. Канча жыл болду өспөй калды ошо. Жакшы болчу, биздик эң жакшы биздик болду, биздин айылдын болчу. Айланар 110 миллионго чыкты. Бул адам 16 жыл болду. Берки Жалалидин кечеги ажы. Ол келгени бул буяктан кийин келген ол. Уже 110 миллионго чыгарып кетти жогорку кеңешке. Siz 16 жыл болду айыл өкмөт. Бул үчүнчү эме боюнча дагы ар бир документ. Нече сурооңуз бар экен да сизге? Men so'rab bor bu kishiga meni go'sht aktimni mana shu kishi besxoz qilib qo'ydi. Men 2013dan beri o'zi otamni joyi u edi. Mana go'sht akti o'zi borib sotlarga borib, mana shuni otasining joyida. Mana shuni qildi o'zi. Oxiri men yuragim og'rib Moskvaga ketuvdim. Bek menga kerak deb hozir endi u yerda biblioteka deb mana qilib ko'k dokument qilib u yerda endi sotyapti bu kishi. Bu kishi mana shunaqa qilib ko'p joylarni sotib olib, endi siz o'zingiz so'rovlaringizga o'zingiz javob bering. Hozir Ortiqali aka ko'p so'rovingizga javob beryapti. Mana shuni ham mana go'sht akti ustiga, meni go'sht aktimning ustiga 2017da jo'qqa chiqarilib mana. Emin bu turdan beri 3 yildan beri 800 mingim ketdi. Bitta domimni ham sotib berdim mashlarga. 800 mingimni olib ham bir oyda ichida mana uni aksiyonga qo'yibdi. Sizga dokumentlashtirib beraman deb. Hali ham yo'q. Bu yil 4-yili. El biladi. Mana shu kishining orqasidan mana shu churqamaganim qolmadi. 5 yildan beri sotga qatnashamay uka. Uji jonim, uji yuragim qatraydigan bo'lib qoldi. To'g'risi ham. U yerda 6 sotik, meni o'zi tayi, opa dadamni enami joyi 15 sotik. Mana. Qancha berdingiz uyingizni sotib? Men deputatlar men uyimga kiradi, pigi bering deydi. Men domimni 1 millionga sotib 800 ming mashlarga berdim. Endi men rovodiga joz bersam, men hech tekani bilavam dedi mana o kishi. Deputatlarga ontarib qo'yapti. To'g'risi hamda. Endi mana yaqinda men bir odam tutib oldim. Mana dokumentni ustiga turib Bishkekka borib bu kishi jo'qqa chiqarib ketdimi shu yerda? U yerda o'ziga kerak ekan shekilida magazin qiladimi, bilavam olib u yerda narsa qiladimi, endi o'ziga kerak. Qizim bitib ko'rsatma qancha. Bishkekdan men qo'shnim jo'qqa chiqib, endi qo'shnimga to'ngayapti. O'zi jo'qqa chiqarib qo'yib. Mana. O'sha mektepdan biblioteka bor. Ha, biblioteka. O'yla qudangiz ham olgan, qudasi bor o'yla o'sha. O'zining qudasi bor-da bu yoq. O'zining qudasi bir dual qo'shni bo'lib. O'sha. Men nima o'yi bor, men bilavermayman u yerda. Men maharamayman.
Endi men qiynalib ketdim. Qiynalib ketganimdan siz Hozir tog'da yer tirkasi 609 kvadrat metr ekanda. Men ham rayonda 43 yil ishlagan ayolman men ham. 6 sot yeringiz bor ekanda. 15 sotidan 6 sot qildi. Mana ortiq aka borib aytdiki, bu xotin dedi domlarda o'tirgan. Vладелец. 4 sotga ham jetadisa, bo'pti deb ikkiga bo'ldi. Qo'shnamni dokumenti yo'q o'tiradi. Texniskiy pasportda bor. Mana hozir mana uni menga bekitishib qilishyapti mana. Biblioteka degan arxiv. Momuni qanday yo'qqa chiqardingiz? Endi 2003 yılı sistemli registratsiya bo'lgan vaqtda bu siz qo'lingizda turgan G'o'zakdagi zdание kooperativ qurgan çayxona bo'ldi. Al çayxonani 2003 yıldari sistemli qattiq yurgan vaqtda Abdullayev atındagi mektep biblioteka qilib ishlatib turgan vaqtida al zdание biblioteka bo'lib 2003 yılı qattiqda biblioteka bo'lib qolgan ekan. Ana значит 2000 qanchaki yılı oldi ekan bilmayman unmasini. 2014-yil. O'zi sotga bordingiz, qatnashdingiz-ku? Sotda bag'i munisipalniy menchik degan yerda biblioteka Abdullayev atındagi mektep biblioteka bo'lib ishlatib yurgan imoratni chechimini межрайонный sotdan bu kishilar yo'qqa chiqarib sotni chechimini negizinde o G'o'zakda olgan. Sotni chechimini negizinde. Ana bir Dubal qo'shnisi bu kishini Mamtaliyev famoyli. Degan kishilar To'lqin degan kishi al yer 6 sotik bo'lgan. 6 sotik. Hukumatda значит balansdagi turgan yer 6 sotik. 3 sotik 70 desatga yerini bu kishini qo'shnasi menchiklashtirib olgan. Nima qisqa qilib aytganda bu kishini keyin jazgan qo'shnasi. Jazib bu sotni chechimi negizida bu G'o'zak yo'qqa chiqib qayradan biz значит munisipalniy menchik degan значит nimasini oldik. Bu kishi o'tirgan hozirgi o'zi aytgan o'tirgan zdание munisipalniy menchik bo'lib qoldi hozir. Qayradan sotni chechimining negizida. Hozirda alja munisipalniy menchik. Menga qarang, bo'ptir. Mana G'o'zakni ashu sotga borganimizda nimaga mana dokumentni oldimga tashab qo'ymagansiz? Mana qayerda? Meni otamning joyi, mashina putim qoldi, bitta oyog'im qoldi deysiz. Bu masala bo'yicha Yolg'on so'ylamang bu yerda. To'lqin bilan qo'shilib. Xudodan qo'rqing. Siz Xudodan qo'rqing. Bugun javob bermasak, Xudodan oxiratda javob beramiz. Aqchasini 800 ming aqchani kimdirga berdingiz? 800 mingni deputatlari kelib, seni tuguning bilan ko'chaga olib chiqar ekan. Kuyov bolasiga bergan. Kuyov bolamga emas, yolg'on so'ylamang. Biz bilamiz. Yolg'on so'ylamang siz. Men kuyov bolasi bo'ldim. Kuyov bolam mana. Hoca kelga men yo'liqdim. Bunday bo'lib qolgan ekan, buzib qo'yib berasizmi, nima qilay dedi. Suylashtirishdi ikki deputat. Birisi men og'am bo'lib, birisi o'zining ukasi bo'lib. Ovozini bolasi bo'lib. Borib suylashtirdi. Hoca aka bunday bo'lib turgan, qiz berasizmi, nimasini berayin, chapulni desam bo'ldi. Orqamda top o'sha molda ashqqa ketib bo'ldi, qilib beraman uka dedi. Ha bu sen kepsin ham mayli dedi. 4 yildan bo'ldi deb suylashdik. Aynan aytdim, domini sotdi, aqchani olib 600 ming aqchasini berdik deputatlarga. 4 yilda boraveram, hoca aka nima ertangi bir oyda bo'ldi, anaqa beram, bunaqa beram. Ertaga aytmagan ekansan dedi, yolg'on suylash. Fakt. Usta mana teatrlar var. Buzg'anda mana bahor klubi bo'ladi. Kino teatr bilan bordi bir Doronda. Qudasi bor, bir duvar qo'shnasi bo'ladi. Usta shuni buzmaymi? Kino teatr bor, yerlar biladi. Mana qo'zdivorda nimalar? Boshini munoni sotgan munoni. Uju magazin qurib oldi, birinchi to'polon qilib deputatlar bilan to'xtatib qo'ydi dedi. Boshqa eldir boshlab qolganda buzg'anda onu to'xtatib,
ayol hukumatniki deb turib, mana ham boshqa biri sotib oldi. Qurdi-ku buni zdaniyani. Magazin qilib, chiroyli qilib solib qo'ydi. Buna da ko'z o'rni emas. Buna mini pole shu meni ayol hukumatning janimda. Onu da o'zini jiyani 1 million 200 ming sotdi deb shu söz bo'ldi. Uni o'zlari yilini almashtirib orqa jog'idan osti jog'idan. Buna o'zini mo'ykasi o'ziga yaqin. Shu milchaxonaning janida. Buna dorixona xudosi bo'ladi. Xudosi qilgan. Rahim berdi degan. O Alishvoshida xudosi mini pole qiladi deb arenda qilib, boshlanishi arenda boshlanadi bularda. Boshlangan arenda boshlaydi. Buni ayradron, biz ayol hukumatga qaraydi dedi. Ikkita ferma, 100-200 tadan novos botas. Boshqa o chegotda ayol hukumatining yerinde, pastda kanal joqda. Sotverdi, ular shu qurib oldi. Biz ayol hukumatda erlarga aytgan yo'q. Buna uzun bog', shu bizni ayol hukumatga qaray dedi. Geldi yer. Bu ustidan bu pasından olingan. Bunu da elga sotib, bir odamga Emolar akçasını berip bulara kıldırdı. Boldu olarga kılıp atadi özün tuğanlar. Akçasını bersin ama. Buna Cahit yerde Akmazarda, ekizin burada buna uylar yok adı. Cahit 1 yılga berildi dedi. Üy salıp atır, bolu verip durgun. Olarga şu Cuman aka Cahit komiser dedi. Olarga bolup durgun buna uylar salanıp. Cahit yerge qancha uy soldurib atasan? Buna özünün magazini. Kim qaraz bergan? Bundan ne izin uy soldurib? Cahit yeri. Buna saydı boyga soğan magazini. Buna şu çek verilen degen Akbazar degen Cahit yerini qancha berib qo'yding adamga? Kat yerde bizde Qancha almışlar? Ha? Qancha almışlar kategoriya? Tushunmadim. Qurilishga kategoriya qancha almışlar? Joyga berilgan yo'q. Yo'q, qanday berilgan tamsallayapti? Berilgan yo'q. Yo'q, qancha tamsallayapti tuğanlarım? Kimni tuğanlar? Sizning tuğanlar. Qilingan yo'q bilan quturib ketadi. Mana bizga ham soldingiz. Men buni talashpaysiz anda. Bu kishinikini talashganda men buni talashpaysiz. Bunu da şu qaynanam akasi satgan 100 mingga. Meni otamni joyida. Xudasi uchun onu tiyib. Buni labgardanga ikki jag'ini beton qo'yib qo'y 260 mingga tenderdan bitdi. Ichida bir shtuk armatura yo'q deydi. Ustalar aytadi. Ikki mashina toshmenen, ikki mashina shag'al ketganiga 2 tonna sement ketgan. Ustalar aytadi ichida bir shtuk ham armatura yo'q deydi. Onda dorixona Nomon hojidagi o'zining sherigi komandasida. Bu eski bana sotib yo'q qildi unda. Bu Tbilisi do'sini otiga qilib qo'ygan, Tbilisi menga tom solib olgan uyi bor. Ona o'zi buzgan, detsat qilam deb qo'ygan, uni buzdirib bergan, detsat bo'lgan. Mana o Cahitcher ona ortaqal ekan akani qudasini jeri. Fevral qilib uy solib oldi o karakda. Xudoga shu Cahitcherga uy solgan. O'zlashtirib bermasmi hoji? Yetim boqaman men. Buni nega siz sottosh qo'ysiz? Bishkekka cheyin borib. Xudamiz qo'ying. Nega buni banyani sottosh qo'ysiz? Uyini cheyin borib. Nega buni teplitsani sottosh qo'ysiz? Menchik munisipalitetin jeri ekan. Ana jesizning bibliotekasini ko'rib qoldim. Yetim boqaman sen. Ras aqchasini oldinglar. Buna betingizga qo'yib berib atadi. Ukangiz bilan suylashdim, aqchani bergile deb 4 yildan beri baram deb atadi. Anda je uyun бүтүрүш керек дагы кагазын бериш керек. Мындай деп мен айланайын, акчамды алдым эле. Мен ушуну Кудайдын алдында үйүмөн чыгайын да кутулайын деп. Эгер бере албасаңар, жасай албасаңар анда ачык айтыш керек. Эмне бул багыштарды үмүттөндүрбөй, болбойт. Акчаңарды мен алганмын, муну бүтүрө албайм. Мен 800 миңерди кайра алдыңар дагы силер өзүңөр башка жерден участок сатып алгыла, мен силерге бир жерден чыгарып берейин. Ушундай иттик кетиптир деп неге аны кылып койбойсуңар? Булар көпкинеганы айыл башыдан киргизишти. Gösürgesiyle kirgizdi, gösürgesi arkada ketdi, ülkede bu sporunu diyeceğini kılarlar. Oşu aynadan bula tekesilerin dedim. Bizde Allah bol bütürür. Buna köpkinigen körsatmayın deyip durup ona berişken. Bular el başçısı. Bunu görsüzün kamal kötü, bol kadar sağdır. Bu esterden çıkıp kaldı. Ben bekitip koydum dedi. Bularda mekenge bo'lgan suyu yo'q da. Qonun ichida mamlakatda. Aravan filial sevdiki de turadi. Kechak. Dokumentingizga yozib berib o'tasan, tek pasport. Endi negizinde buni o'tirsa. Kuyov bolamni aldab, mashina aksionga qo'yamiz deb turishib, qilib bergan buni. Bir oyda ichida qilib olgansa, 3 yil bo'ldi. Bu sistem sotda go'sal yo'qqa chiqarildi. Anan
eski aile hükümetler 2003 yılda çeçimini negizleyen gayrı. Çeçimi çok öyle. Yalan söylemeyin Farhat Bey. İyi mi payda bulup kaldı çeçimi? Kalp söyleşelim. Yalan söylemeyin. Hep burası demek. Doğru söyleyin. Ha çeçim tırada patlar bu. Çeçim çok öyle. Ben akırdım bu. Ben akırdım. Çeçim. Ben akırdım. Taxtaralayın bibliotekada çeçimge Karavan Aylıkны koş Taxtaralayın. Nimaga sotga tashlamagansiz aslında? Kommunalдык қатары келген жер аянты Араван айыл өкмөтүнө бекитилип берилсин. Араван райондук жерге жайгаштырып өкмөтү Араван айыл өкмөтүнө жер азматтыкты өткөрүү жагы суралсын. Араван айыл өкмөтүнүн башчысы Алимов дейт. Так, Юсупов айылдык аймагынын Yok Aliyev de koyuyor. Юсупов айыл өкмөтү дейт. Копия деп атпайбы бул верна деп. Чечим өзү кайыкта? Birinciden. Original çeçim kayıqta. Geçirip koyun bu A bandı bilen falşiv buladı. Bular A bandını ko'tarib juraveradi. Men ko'p joyga uchradim. Ko'p advokat oldim. Уже olmay qo'ydim. Silam qolmadi meni. Original kayıqta. Çeçimden original nega sizlar kopiyaga qo'l qo'yib Original aile hükümeti de o şeyin için kopya veriyordu. Originalды nega kopiya qilib beradi? Çeçim kayıqta mı? Çeçim Yok da çeçim. Kayıqta. Hükümeti bu. Qanaki? Yolg'on söylemeyin. Bugun hozir borsak ушул чечимиңиз чыкпайт. Мына hozir барабыз айыл өкмөтүбүзгө. Силер копия верна менен алдап атасыңар да элдин бардыгынчы. Ушунун кимге кереги бар мен түшүнбөйм. Жесир аялды ушунча алдап акчасын алып, анан ушундай бир документтерди жасап, эмне таптыңар? Библиотека кылып эмне таптыңар эми? Айылдын элине бир пайда барбы ушул жерде? Мыйзамды эле кылып бербейсиңерби? Анда айтпайсыңарбы? Ачык эле көк китебин берип, айланайын, сотто жүрүп атасың. Мына биз ушинтип койгонбуз деп. Аны күйөө аласың, берип алдап, анан катып кой, көрсөтпө, анан сен бересиң деп. Цирк күнү бул. Кыйналып кеттим, туурасы. Ошон үчүн анан элдин бардыгын бийликке жаман көргөзүп атпайсыңар. Анан элдин баары айтып атат. Эмне десе губернатор жейт, аким жейт, президент жейт, өкмөт жейт, иштебейт дейт. Айыл өкмөттөр жеп атпайсыңар, тети жеринде отуруп. Kaptörkası bana ayıl ökmötü. Cüssede bergensin deydi. Balatanızdan kirip durup okçanı sanap çiyip ketken dedim. Keyin tergövçü tuğra etti. Jalan söylüyorum. Keçe beni çakırıp aytganda uyumda bergen degensiz dedi. Tuğra dedi. Keyin moynu oldu. Boğsam moynu oldu. Oşo ülkesi SM'de işlegen edi. Pensiyaga çıkkan. Buna dokumentiniz falsiviydi özüne aytgan. Bular falsiviy kılgan. Bu fiktivni bunday dokument bu deb aytgan. Yanımda otur. Sonrasından barsanız kolunu görsetip berебиз. Мындай элечи. Ротация качан болот? Азыр жоболор бекитилип атат. Эми мындай кишилерди ротация кылуу керек. Ооба, кылышты керек. Биротума кетириш керек. Вообще мамлекеттик системадан кетириш керек. Bu yoqdagi жерлердин бардыгы аныктала турган болсо, анда жоопкерчиликке тартылыш керек бул адамдар. Комиссиянын чечими чыгат. Uğur'dan tutturup çıkıp ketadi. Biz onundan başlayız. Qancha күндөн? Эми комиссия канча күн алдырабай материал көрүп кетти. Биз основной биз ойлогонбуз, 13-25 үлүш бар го. Ошо боюнча ал жерде хоз двор деп жазылып булар, неме табачный пункт деп жазылып турду байда. А берки маданият үйү менен конторем общий пользование алды. 4 менен жазган да. Эми азыр совсем көбөйүп кетти, может, не знаю, комиссия түзүп аракет кылабыз. Комиссия түзүлгөндө. Анан болмосо материалдар кийин тийиштүү органдарга беребиз да. Комиссия түзүлгөндө кабар бериңиздер. Мен дагы барайын. Область башчысынан сүйлөшүп, акылдашып, кайсы күндөр өтөт, кандай болуп өтөт, эгер макул десе чогуу барып, анан жеринде мына ар бир точка боюнча, ар бир көрсөткөн точка, жана кудасынын үйү, баня, башка клубтардын бүт бардыгын документально көтөрүп. Биздин центральный стадион, биздин Юсупова карайт. Баня салдырып таштаган тиги баня, частный стадион ичине. Кимдики? Намаш. Баня кимди? Айтарлы мынау артыгыл эке, шүкүрлөр эке, мынаны силерге архитектура берип туруп, бизге кайра берип, ана базар эке чуркап жүрүп, биз калып кеттик да, биз да ол жайыттан иш алып туруп, анан жайыттан жер алып алып, о акшардан. Мамирлан мынау чечилбеди деп, баягы котлованын ордуларыны силер келдиңер, артыгыл эке. Госрегистрден адис келди. Мынау адамдарга 6 сотик 96-жылы чечим берилген, кызыл китебин да берип коюпсуңар. Ошо госрегистрден. Онда ким берген экен билбейм. Сулайманов Шүкүр дегенге. Шүкүрлөө. Кызыл китебинде фиксировать этип кетип калган Сулайманов болсо керек. Мынау
köp yerler girip ketken 40 uy bilen. Özünüz bilesiz, ошо биз түшүндүрүp берсеңиz, ошо боюнча bir жылдан өтүп кетти, чечип бербедиңер. Прокуратурага бербегиле эсем, мен эсембеге эле апарып берип коет элем. Атам менен иштегендиң үчүн 100 кылып көп нерсени сүйлөп аттым эле дачы, өзү үчүн канды кашайтып берди эне. Мына бу үлүш жерлерге кирип кеткен. Биз айылда актап. Siz barıp tegirmenin başına barıp Çeçenmeli. Arkitektura, siler, Gosregister barıp çeçeviz dep kettiňerler. Eski ayıl başında. Sen kendi men aldım gel. Doğrusunu aytish kerak da. Şu tegirmen başdagi murdaga ikimizni Ramali o'tib ketdi. O'shuni tegirmen başdagi jeri bor deding. Andijonda. An hozir borgandan tekshirib. Yo'q, aytib qo'ying, ma'lumot qator. Yer adis bo'lganimiz 10 yil bo'lib qoldi. O'tiribmiz. Men tushundim. Hozir aytgan bilan stadionun içinde, baynani qurganga kim ruxsat berdi? Stadionun ichiga bayna qurilgan yo'q. Qanday qurilgan yo'q? O'qib turiblar oxirigacha. Murdag'i Kirgiz sельхозтехника deb qo'yadilar. Kirgiz sельхозтехникani значит, Mamasaidov, akademik, Mahamadov o'sha vaqtda, значит, direktor bo'lgan. O'sha kishilar dolyasiga olingan, значит, yerga sельхозтехник qisqa qilib aytganda sельхозтехникаning territoriyasiga qurilgan. Собственник. O'shoga ham siz mamlakatda bergansizlar-da, turadi. Ayol hukumatga. Siz jardam Ama bergansizlar. belirlеген жер калады, октябрга чыгып кеткен жерде Доңгутуран жанындагы жерди алган, ошону пешеходный зонасында жаап салышкан. 2003'ten beri bu yak bergende kagazdı. Ошону sельхозтехниканы Жолдун боюнда гараж, октябрга кеткенler гараж. Sельхозтехниканы onu Al ne boyunca da jasıklar mı? Meni masalamni ham chechib bersin nima? Sizni masalani komissiyaga kirgizdi. Komissiyada qaraymiz. Büyük dokumentalni qanday bo'lgan, emne bo'lgan alda ko'p kitib qayerdan chiqqan, emne bo'lib chiqqan chechim aldari yo'q bularda. Ular jo'lla kopiya berna deb har birini kopiyani berib o'zi qo'l qo'yib qo'yadi. Kopiya berna deb. Al kopiya berna deb hech vaqtda teg ayol hukumat o'zining dokumentini o'zi qo'l qo'ya olmaydi. Anchelik notarialna o'tadi shu kopiyasi işenimdүү deb turup notarius özünün kolunu koyup beredi. Pечатын basıp, ana ayıl hükümet özünün pечатын basıp duran üstüne kolunu koyup koyuyor. Kopya vermedi. Bu kişi mına qanda sizçi şükürler. Her bir ayıldan 2'den 3'ten liderleri de alıp algan özüm yani. Olarga жерди berip, men Tınçtan deyip de alıp bular. Oşen. El çıkap bir gün jarılat ey. Prezident almashtırıp aytат, көртасыздар. Biz ayıl başını almashtırdık. Ayıl başını almashtırdık janağı nemeden oktyabrdan keyin. Hazır bizim ayıl baştan biz var malumat sorasak, ayıl başlayınca mende malumat yok deydi. Ayıl başı bizde malumatı var. Bular ulan koşboy. Nege? Gruppadan bölüyor. Жаңы adam da. Жаңы kirgen ayıl başı. Abi bizde ayıl baştan sorasan hiç teken bilbeydi. Ayıl baştan malumatı beredi. Nafen orta eken alda kirip biz жерди көрөлүү такта баягы жерсек, ол кирбейт, киргизбейт. Неге? Райыстан сурагыла дейт. Ушул боюнча комиссиянын чечимин кайсы күнү чыкса ошол күнү айткыла. Барып тактап чогуу бүт бардын карайлыктагы айыл өкмөтүнүн толук ишин карап чыгат. Бүт. Макалы? Бүт. Ошол барганда, комиссияга барганда муну ар бирибиздин телефон алып коебуз. Ana Danyar aka, dagы bir söz. Hozir partiyamizda o'sha bizni o'zimizni mahalla, Qashqar mahallani çayxonasi bor. Çayxonani o'zini jezdasiga o'tkazib bergan, hozir kepes sotadi. Yer. Çayxonani mana 10 yil bo'ldi ishlatmaydi. Birov keladi, bir ikki ishlatadi-da, o'zini odami u ham. Shu Uchko'prikdan keldi, o'zini mahallasidan keldi. 3-4 kun eplab elni ko'ziga ko'rsatib qo'yadi, ketadi-da. Çayxona eldi nomidan. Çayxonani ishlatib bersin, arendaga ber. Men bog'imni oldim dedim, çayxonani ber dedim. Çayxonani ber bo'lsa, bog'imni so'rar, arendaga ber. Men çayxonani ishlatib kelib, pensiyaga chiqdim, bekarman da men. Hozir men bekarman, mana 10 yil bo'ldi, 10 yil bo'ldi mana. Qanada bo'ldi? Ish yo'q. Adamı verebileyim, topu özgürlüğü. Hozir çayxona bekar, itxona bo'lib turadi hozir. Yarmini bo'lib, kebexona qo'yapti, jezdasi. Siz so'rab berib qo'ying, bog'ni sen kimga berding, kiming bo'ladi. O'shani tayiga yeting. Endi buni bolalar aytgan narsalarni hammasini tayiga yeting. Bari qudasi, jezdasi, qaynakasi, jeniyasi, shu bolalari. Probka qo'yilgan yer qolib turdi. 2017 çetim çıkan Jogorku Kengeçten. Çek verilsin deydi. Oşodan berip koyuşlar.
Çek Biz verirsin. üçten semya misal aka uka oturamiz. Hazır komissiya miniki. Hakimning birinchi o'rinbosari hazır bardığını yazdı. Sizler bir 3-4 emeni telefonu taştagılar. Biz komissiya qaysi günü barabыз desek, oşondo sizlerdi çoğultabız. Barlardı çok barabız. Men gubernator menen makuldaşıp, süйлöşüp, akizden ruhsat alıp, ana koşo ошол комиссия менен барабыз. Ana жеринде отуруп, ошол жерде ар бир жана көрсөткөн жериңиздер боюнча барып кыдырып, жеринде көрүп, кайсы кишилерге оформить этилген бүт документтерди көтөрүңүздөр, бул кишиге кандай жагынан тууган, бүт бардыгын изилдеп алып чыгабыз. Кайсы тууганына кайсы жерди берген чыгаралып, ana чечим кабыл алабыз. Doğru burada. Süйлөшүп.